atua. Lele atua. God is good all the time. Ialabele atua ilineitai au fou. Salamu le tolu. Fai mo lua whapea. Luanga ngai e whamanu watu i leli. O mea mo foi tutonu ia tia. Whamanu i lona sofa ia. Luanga ngai e whamanu watu i leli. Au foi ni ngalo se me tasi o ana mea lafa. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Via la valea tua lineitai au fou. Taita imanuia mailo o tō soi fua si o matohola. Lineia so fou o sa manuia. A sa fia. Patalo fatu pa ia tato e kalesia lineitai au. Wo foi mai masani o tato fata si mai. Via la valea tua. Greetings and welcome to our viewers who are joining us today on our live. Praise God. Eluan mato pese mato sauni etuai. Mato elevi inga etuai leneitai au fo. Matamo fie o eleli La e o le mamalu Via o le tupu Via o le tupu Fusia le malamalama Le pogi sa ua sola Ngatetele si ufofonga, ngatetele si ufofonga. E ofo ia oe, pese mai e ofo ia oe. E loma e ofo ia oe. No matai. Vai o ia e tu maufa amabau mai le amatanga e o le ngata anga le atua tolu tasi pa ia tama le alo le agama le ora matautia, le mamoina fasia. E ofo ia oe, lese mai e ofo ia oe. E loma e ofo ia oe. Loma tai. Sili lo suava, tatawi ai vinga, o te vivia enei, e sili oe. E sili lo suava, Tatawi ai vinga, o te vivia e nei, e
fai pesega fora te oe Aua sili loa lofa I mea uma I le lani Kono whamaoni E o iao Mea tua e sili sili lava oe E maia E sua manos mamalu E matautia Ia fai pesega fora te oe Aua ua sili loa lofa I mea uma I le lani O lofa a maoni I e o iao Lea tua e sili sili lava oe E maia Le tua manosi mamalu E matautia E lea istetusa E oma Le alefa ma le omega Le amatanga ma le gata La ona wafia E pule
tātou. Ia tui nātu le veinga I lo suafa. Ona o lo alofa whamaoni. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory, because of your mercy, because of your truth. La tātou tatalo. Let us pray. Whiu mai a nganga pa Irae I le tapo inga a whaia nei e lau whanau. Ia manala mātou tāuranga, ia vi ia lo suafa, o mātou lamona ina fuilo Irae I le nei. We declare this place to be Bethel, the dwelling place of your Spirit. We ask that your Spirit be invoked in our spirits, so we may worship in truth. Amen. Tātou mata o nei sauninga I pese te tina I tātou special choir. Se ono se furutori. Elo suafa Yesu. Thank
malo i le tua. Let's pray. Le matai si lie la wafio keriso. Le na faali manino mai ai i ai mātou le winga o le tua le tamā. We a fio fo i le langi atu wina lo wanganga pa ia. Le ia midiu u fatasi mo mātou wanganga te totasi. O lo fawina ai le ainga o le tua i le tupulanga ma le tupulanga. Wo o mai le neitai au. O la o fio e pule ao i mea uma. Le e whaia mea uma e o lava i mea manatu i mātou o mātou whaia na whaia e la o fio. Le e whaia fo i le tangata i ona winga labe labe ese i lo lava whatusa pelu. A mātou mawhau le lava yaso o mawai atu i le taape ma le salalau alo nuu ma lau e kalesia ma i mātou uma. E maofa lava o mātou loto o na o mawhaio na mātou tue poto fatasi i lalo ifo lo malupa ia. Ai se a awa o lo o ta ala whamaki. Le COVID-19 e mawhaio na PC ai i mātou ma mātou whano ai i le awa. Le ngata i le nā mai lea le fili. Peo ni vai wha mawalunga e lo fia ai mātou i letaini ma letaini. Tati e ia ma losi mai fafo a o mātou fo lava tangata bao ngata. Ia mea umai ma whaio na whano ai mātou le li ie le lava yaso o mawai. A whaftai o whasawina i mātou. Maua i mātou le olo. O mana vaina be i mātou le o ke sene i o mātou punga Isu. Le fai lava o ai atu sulu re tino e le lotu mai o lo nuku malau e kalesia i lo fale tāpua i le nei aso. Le mātou te whaafoi atu ai le vi inga man whaafutai. Whaamanu man whaanetanga i lau fio. Mo ma lie lau tau singa i ai mātou. La foi vai aso sa le mafuta nisi le tapo inga no fufuanga fa le tangata tutupu pe le vai aso ma le vai aso fu va ai atu sulu retino lo misi nisi le tapo inga e pe na masani ai a po fe lava mato te ape masala la wai le li mato te yai le nei mautinoa o lo yai lo mato ainga i lau e kalesi. Mele aso se mea lava e pote poto ai se to lua po se to tolu i lo ingoa. So se teimi lava e mafo fau e le tangata i talatu o lona si umanga. O ina mato te mautinoa o lo iai la o fio. Mai maua ai lo mato to umanga. Mele a whaftai. E alu la mato whaftai le se lau o tutupu tausanga o mawai. Ina ua whatoa aina e tangata papa e le nei whanua ma le lau ele. Ma ko pano mo la o fio e ala ni ana tapo inga. E sa lilo e le manatu e mawaiso mato lafitanga. Ma wa whaina lo mato whalesa i le afi. Mele li e o tau langa whaftai i la o fio e le whaititia. Wa oaina ilu tapu. Mato te maua se nei file mu. I nei no fuanga e ese mai nei lo mea mato te masana. Ai tu foi sulu tino lo mato tapua i fatasi ma o ona. Ma langa mai Samoa. Ona fuanga faltangata. O mato te tonu a tili ai so se mea lava te ape masala la wai la whanau. Lo iai pea lo mato a inga i lau i kalesi. O mātou whaftai le li ie le ngata i whatamanu o mawhaio na mātou tango i ai, ma fuatia e la mātou wa ai. O whatamanu fo i e tino i matangi, values o tutu mutu mai o mātou mātua matua a. E me se tangata whatutua e le whatutuanga Kirisiano
ia milini uma e tele. Leo o whaima a inga mātou te whesootai ai. O le toto le nā o lo whesootai mai mātou tusape ese a mātou tū ma mātou ngangana. Ese a mātou wangai whanua ma tō whanganino. O lo fusia pei mātou le fusi le nā tasi. Le tala e matua mawae. A whai e tūpulanga. O whela le misterio ma le nonoai o le tua. O whea o le sosia. Ma lona le mawhai e mātou o na whamatalaina. Na iei le teimi le soifua ma le olo tangata. Na e whamatala manino mai ai le na misterio o lau fio. Ino o whanau Yesu I lona tina Maria I le whanponi. Na ola o ie pe na ola I mātou. Na iei ana uo. Na inusia o ie tangata. Sa fialu ta inga tameti. Ia ne ta fia o ia mo se ngā ruenga whapitoa. Ia tu I lalo whataita inga mātou te whataita iai. E le tusia e ia le tuspa ia e pēna mātou whaitau iai. Au tangata nā fia I lona ola, lona o langa maana o onga. O I lātou nā ua tusi pepa. Le values, manuia, ma le tamau ainga o lau fio. Na e utu I le nei tau le lea Palestina ma Israel. Le whelawa mātou te ite o lo whapenao na whai e lo wanganga pa ia mātou whanau mai mātou uma. Wā mātou wa ai atu le tupu ake o mātou whanau. Na mātou I loa ai lea o lo whasoa I ai lo wanganga pa ia. Le whawa mātou tua maua to e manatu I tua. I lo lawe ina foi mātou o mātou tamaiti. Au teine muli matau le lea I mātou. Sa lilo I manatu sa e uina le soifua ma le olo I mātou o mātou tama mea. A le au mātou mautinoa I ai. O mātou wa ai atu isi tupulanga o la mātou nuku whai mai. Na mātou langona I le iai o la wofio ia I lātou. O mātou tatalo le ia I mātou le toa ma le malosi. Iai mātou le wa ai mamao. Mātou te tu whatasia ai au lotu, whatamanu, whalako patonga. E utu iai le misterio leo lau fi. Mātou te mana tueina o onga alo mātou ali. Lo walu, lo watali. Na liutino tangata ai le loko. Whamai ai a ieiseisio I mātou e fiesili. Vea I mātou matangata e mōmu. Ona muli ma au auna I atu. A whape iei seisio I mātou e fia mōmua I a whai I mātou ma muli. E fui seisio I mātou e fia sili. E mātou I loa ona au auna I tangata. E mātou tataro leli I a papa veloa na o onga la o fio I a mātou. Ma I a mātou maua ina fo I o mātou o lama. O le upumoni le nā. O mātou wa ai le lava yaso ia I lātou sa sili le lalolangi. O whatasina nei. Sa whaima mea e wawa ai ia I tangata. Ia le watu mawa laloina lo lātou no whoanga. O mātou tataro le ia lea ia whataita inga moni lo mātou foi tupulanga. E moli ai le moi o whetalainga la o fio. Lua afe tau sanga te anuai. O mātou tatalo leli ie a mātou osio sia o lotu mai kalesia ma whalapo putonga. Ia whapena o na mamanu ai. O ne o mātou tau sisi na ia sili. Ia mātou tau sisi na ia mātou wao ngā. Ia mātou ona mo laufi. Mātou whatu ese o no mātou se manga saula. Mea o lo mātou whaia pēa o lo mātou whewhewe, o lo mātou le mautinoa, o le maufo o lo mātou whatutua I ata oe.
o mātou whatu ese whamau lalo i atu oi. Ia ngāro mātou wala usu mai i lo whale tāpua i le aso sā ma le aso sā. E toi langa e foi. A tātou pale whengai malaufu. If we have but one request, it is this: that we see the power in the positions that we hold, and we use that power to serve others. That we don't see our positions as something to be held on permanently, but we see our positions as a manifestation of your position that you took in the world, when you manifested your glory in your Son, Jesus Christ, took on the form of a servant, and served everyone in his generation. It is our prayer that when we are mindful of the positions that you've equipped us with, that we are humbled, knowing that it's only by your grace that we go. O mātou tatalo le li ie ma mawhauwhau i le tanga vai o le neiva yasu, o tūlanga, o tofu, o mātou tutu wai ma tofi ai mātou, o mātou tatalo le li ie o wane i whasaseina i mātou, le tofi ele au mai e nofo a i ai, e na Maina ia mātou tautu ai i lofina ngaro. Ala ila mātou tautua i Misi. O mātou tatalo leli ie, na ia papa veloa le nganga o lau o fio. Na whaatonuina o mātou tangata taitai. Na i awane o mātou whaia le ngā ruenga ma le musua. Whaia o mātou ngā ruenga ma le nganga whaafutai. Tuna ua sala tonu le whina ngalo o lau o fio i o mātou tangata au mawali. Ta ape me sala lau lo nu malau e kalesia le nei vai aso tātou malau o fio. Ma whanaina pe i mātou upua o fionga. Me se fo lo mātou va ai atu i le tau o fesusi ia i mai. E mātou woa i le nei vai aso ma le mauti noa. Pe teli i mātou o le fio anga o lau o fio. Nala mātou tatalo fai teli. Nā tu whatasi ma mea o popole i o mātou loto. Te talo mo i lava i le mawhaio na watu i nisi nā o lau fio. O lona e sira fia ma mau mai. Ta māse e tali mai. E tu samaro wa lofa tu noa. I le swafo Yesu Keriso o lo mātou li i ma lo mātou whaola. O mātou ole ma ala langa atu ai. Talo.
na matou I loa ai lea o le afusina o luu ma lau whanau. O mafu ai o na matou sawina le nei taulanga. A matou whamalosi fo I tusi ro latou wafusina ma ro latou malosi. E iu lava I la ufi. E lea ko matou to e watu mea ne e ofoina I lau whanau wa omofie I latou e ofoina ngā ruenga lau I kālesia. Le matou tutalo I manai lo fina ngalo lofa. E whamaina e whalautele ina ai lo fina ngalo I mene. We ask that you receive our tithes and offerings this morning and that you bless us for wanting to give and have actually given. In your name we pray. Amen. If you had a tua tato fetawina, le salamo mua salamo le masani o na toloto e tamiti sa mato tolotoina fo I mato laiti salamo le amata ai le tusi o salamo salauli masufuru la tusi o salamo salamo mua la tato fetau fe wa ia I fo you. You will find our first reading in your bulletin, the first Psalm. Amuia tangata ele sabali le fitfilinga e a mioleanga. Ele tu foi oia ele ala o ia sala. Ele nofo fo ele nofo o eta wemu. Fo ia whapeo le la au o tuto I tawhane o waitafu. Fua mai ona fua I ona lava tau. Le to uru fo I ona lau.
e manuia feo fo I mea uma na te whaia. E whapea we a miriama, ai peo a puti o saito I rato e lea I rutani. Le mea lea, e le tutu wai o e a mio leanga I le whakasinonga. Le tutu fo I tangata angasala le whakapotonga o e a mio tonu. Wow, sila fie le ui ala o e a mio tonu. Ai whanulapa le ala o e a mio leanga. Te winga luna rua le fionga le tua, a reko mta o iwa. Tato whetau whela whurafuahi. O tolu sifuru e whapau mai o tolu sifuru fitu. Our second reading is the Gospel of Mark, chapter 9, verses 30 to 37. Ua tu ua foi I lātou le nā mea ua uiane I Galileia. O lona finangalo foi na ia le I loa e se tasi. Wa o ia o watu I o so. Whetara ia tu ia te lātou. O tu ina tu la te li o tangata I ni mo tangata. Lātou tu wasi o tu o ia te ia. A mo foi o na fasio o ia. I to tu mai o ia I nā sutoro. Au I lātou le I loa le o. O mātatau fo I fesili I a te ia. O ia tau nau nau. Sai whare o ia. Fesili le o ia a te lātou. E se ana o tō whiwhina wa ia I le ana. Au I lātou o whalolongo. O wā sa lātou whiwhina wa I le ala po ai so lātou e sili. O nofo ia I lau. O la o tu le le tō tino a furu mai tō rua. O whetara atu ia te lātou. A whai e whia mua se tasi. E a mea o ia ma muli I tangata uma. Ma au auna tangata uma. Tango lea o ia le tamaititi. O whatu ia te ia I o lātou runga. Sitia o ia I o na lima. Whetalai atu lea ia te lātou. Ai se talia se tamaititi whapene I rongo I hoa. O talia e I oa. Ai se talia I le oa o ia talia. A o ia na au ina mai a. Ia te le mai le tua e le tātou whetau ma whakarongo I ukua nā whionga pa ia. O atu pe ia te ia o na lava vi. Ne isa I o le whakapau whakatau lata. Whataro whatu tātou le kalesia pe le masini ai. Tātou whatasi pe me whionga I na mua mai Samoa. Tere foi ngā ruenga sa whenga iai tātou le lava yaso o pai. A whawhitai le lofa ma le ana le leo le tua. Mori mai lau tau soufua ma sio mātou loa. I sa ninga o le mā loa I le tai au. Whawhitai foi tātou mafuta ma si ainga sia mai Seattle. Ina whamanatu ia le tatalaina o le whananoa le tina ia whiloina. Me tere fwy lava o ngā ruenga o whengai mai tātou, tō fwy a inga maratou. Tā longa e te tawana a wai iai. Tō whitinga fwy I whanmai. Ia me o mau te lamona I lava le nganga whawhitai le iai o le tua. Se tātou le kalesia me community. Ia le launga I le suafo le tu te mā, le tu le alo, ma le tu le ngā pa ia. Le o tātou whetau ina le salamo e masani o na mātou to loto ina au mātou laiti. A whai lava e mawhai o na whai ngofie, whinaunga uma o lo fia ngai mai tātou. Mwhai lava na whai ngofie I tu te tele lua. Le lei, ma le leanga, good and evil. Mai so se whinaunga lava. E tō sinini I tō sinini I a, e iku lava I te whesini na nei.
le lelei ma le leanga. E te lotu nei in real life, pe te mafuta mai le TV. Tosi ae e wana, ta tawana tali o evesi ne o fea le lei, au fea le ana. E lafo sa usene nei pele ai. Ia, o le a lava le suanga batele, e iku lava il fesili le nei, o fea le lei, au fea le ana. E fiala usene lafo, ave uma, e ave na se vaina. E pei o so se finaunga lava, o so se fai unga, o so se decision lava e fai al tangata. A tosi a ni lava, i lona lava amatanga. Oto i lava le lei manea. Tato manatuina le tala whaavai o le tato kanona le tala ia tamu ma ewa. O le finaunga pe ai le fua o le la au whasaina pe le ai. O le si level pe usitaki i le tua pe le ai. Tosi a bito i lalo, o lai alo o tanua ia le lei po leanga, good and evil. Tusi la tato whaitawina mai le salamo, o le tusi lea e amata ai le se lauli ma se fulu o lau tusi o le salamo. E se ale tele ma le anonoa i o mata opo e mawhai o na fola sia i eise fola sanga ale tusi o le salamo. Malana tusitala. Ai fona lava i le melea. O le ara, ese senga o le tangata, ami o le leima le tangata, ami o le ara. Amu ia le tangata e le savali le fifilinga e ami o le ara. Fa amu ia le faisalamo o tangata na, tangata le alo mai fifilinga e ami o le ara. Le tu foi o ia, le ala o ea sala. Ia le tangata na. Ia le tangata e le nofo, e nofua o e tawena. Ta tala lava le se launi maskuro salamo, ia popo inga le nei. O le tosi nini ina e le fai salamo, o le ese senga o le lei ma le ama. Good and evil. Savali, tu, o le nofo o mea e whai le tangata. Whamai lea o le salamo, alo ese ma tangata ami o le ama. Alo ese ma tangata anga sala. O e te nofo e o whatasi ma tangata tawemu. Tawemu o le upu whasamo e ave i scoffers and whiners and complainers. Get away from those people, the psalmist say. O e te nofo e le nofo o e tawemu. Ia la tangata na. Ai nau o ia le tula fono le li. Ele ngata alo mai ami o le ama. Ai nau o ia le tula fono le li. E mafau o ia le tula fono. I le ao ato ma le po. Tosi le e whaisalamo i le characteristic o le tangata. Alo mai mele, ele ngata ile alo at tauna nau i se mea. Tauna ye se mea e te alai fune tai au e nau iai. So there's 150 Psalms, and if you were to write a book that's got 150 chapters, the task for you as an author is how would you start? How would you start? What is so compelling and important that it's worthy of the first chapter of a 150 chapter book? From our reading, it was very clear. The psalmist wanted to distinguish and discern the difference between good and evil. He wanted to meet that out and say, it is good to be on the good side. And it describes what the good person does. Le ngate me
alo mai ia me te tauna le lifa ia na tātou whatoa whala inga nau I tulafono le li ma fau ia na tulafono I le ao ato maripo. Now, in whaiona o na tātou tosi nini ina tulafono ma tātou whapea o tulafono se furu. Leo mai fo I tangata o le whengenga whao ma whamai na wā whai e ke riso I tulafono e lua. A tātou wōlawa I le amatanga I le tulafono mo mua na ave le tua I a tamu ma ewa. O na tātou le maua I leo le winga le maua e tātou pe a le tausi tulafono. Le guilt lea pe a soli e tātou le tulafono. E le maua le tulafono mua mua. Ai se alama le tulafono mua mua e le se tulafono fuiala e le e iaiso na whasalanga. Whamai ia le tua ai la o uma, a paua leo le la au e tasi lua te le ai ai. Le la au e loa ai le lei maleanga. So o le wina forensic mua le na o le tulafono. O se peise maka, e peise tua oi, e pe o se tuku I lalo ina ia I loa ai e le tua o ia o le atua. A o atamu ma ewa o le tangata. E pe o se pā, e le iaiso na winga le lei pe le anga. E pe se I o le mea na na tua I lalo e le tua ina ia manino le lei le tua oi. O oi o le tua. A le tangata na e whaia. So we can talk about commandments and all that stuff, but we can talk about the 10 Commandments, which has a moralistic thing that goes along with it. Or the New Testament folks would say, well, Christ summed it all up in 2. Love God, love thy neighbor as you love self. But if you really take this thing to the very beginning, what does it mean to have the ordinances of God? It is what I had just shared in the Samoan language. It's a boundary. Rules were only to delineate and distinguish the difference between creator and creature. That which creates and that which gets created. Mele tua ai la uma. E Tagaloa uma mea uma. Ai paua leo si mea. Paua leo si na tamai tua oi. Ina iei loa ai le se sema. Ese le maalia o le border conversation. Le fe mai ia tangata wa tauna tapuni le border. Tele lo me tangata I tonu. Le mele sa tupu I whatoanga I tena wo ia le tua oi, le vāo le tua ma tangata. Wo manatu le tangata e whapena le whaingo le mea. Ia lai tanga uma mea o. Ano si tamai mea si e loa I le se sengo le tua. Ma le tangata na ia whaia. Ia leo wo manatu fo I le tangata e o ia. Whamai le whaisalamo, a whapea ai nau oi I tulafono le li. A whapea te sila fialo pale whengai ma le tua sisi. A whapea ai nofo le lei lo tulanga o oio le tangata. O na peile o oio se la au e te doi te whatafo o tafo. Anea lata, le la au e te doi te whatafo o tafo. Fua mai ona fua I ona lava tau. Aolo lava I tau e fua ai fua loa. Le to ulu ona lau. E manu ia fuki mea uma na te fuki. So le mele maua le tangata. Le alo ese mai a mioleanga ma tangata te wemu. A nau I le tula fono le ia mafofau ia te ia I le ao atoma. Ia
ia ona tupu la ia e pe se la au. Tupu lau wā, te leo na fua, te le futangata e manuia ai. Wala tu nei le, whamna tuina o le. Tau sangata ruona, maliu le tinai a whiro inga nu. Whiro ai fwoi manisi tangata ua lewa matou te lei whiro ai. No whi atu le ai, e whinga wenga wa pe mena he mo ni tai. Ia matala noa la ia whamai o ave tamaiti grandchildren ia onga. E pe wa ese foi le fua mai o lona la au iona foi tau o le winga na lau tala. Whamai whai salamo o le tangata na te lolo na bale whiangai ma le tua. E fua mai I lona lava tau. Te muri na maa, wheloa I ei male tinalea o shumatou ainga sa malosi. Whinga ruenga I company insure. Tala noa mai aia le Justino claims o mewa pena. E lebo loa tau sanga o mato e wheloa. Ese mai fo I lona fua. Iona lava tau. Mai salamo e whapena I le tangata e alu I le tua ma alo ese mai le alu. Au le tangata a mio le alu. Whai mai le whai salamo e pei o aputo seito I la tau I le lea I le matami. Aputo seito le chaff. E mena le pipi I le seito. E ese au ngā ele o le seito. Me whae le panu wai the main thing. Ele se main thing. Tangata mi o le anga. Le fifia I whautuanga. Ia, si le fia o maroto le tau atua. E na o lola I e whai unga whamai e le tutu. Tangata mi o le anga I whamisinonga. This is the truth. E le mawhai na palu whatasia le leanga ma le lelei. E le tutu tangata ami o leanga I le whamisinonga. E le tutu foi tangata anga sala I whapapatonga o e ami o tonu. Pio lisi lea upumoni. E te tawana li lifa tato I le lelei. E tato te lifa ama le mautinoa. E le te tau ona. Nuti mea umi tātou matangata lea. Me whai salamo o wai au le tua I e a mioto. Ai whawhano e ia le ala o e a mioto. Oni upu onga upu nei. It's black and white. God has this proclivity towards the good and that which is blessed. And He shuns away from those that are scoffers, mockers, whiners and complainers. If I were to start a 150 chapter book, this is what I would start with. Delineate that which is true to the very basic principles and fundamentals. If you're able to survive all 150 chapters, you'll get to chapter 150 and you'll see this glorification of God. If you survive the first chapter, you go through 149. Psalm 150 is this proclamation asking everything that has breath to praise the Lord. Praise the Lord. Because if you've survived 149 chapters, it means you are on the right side of history. Why? Because God condemns that which is leama. And He saves that which is good. If we have the fortitude to push through our faith, when we get to the last chapter of Psalm 150,
you will discover the truth that you have been saved. You have been redeemed. God has reckoned you to be blessed. And the only appropriate thing to do at the very last song is to praise God. Yo e atonga whinga tāuna tātou whalongo atu I upu tua ano le whaisalamo e le nuti mea whatasi tangata le lei ma tangata lea. Li lifa le whina ngalo le tua I le tangata le lei ma whamanuia I te ia. Ai whawhano e ia le ala o ea mi lea. Ia ale nea tātou te sofua maura le awa ai atu o lotu mai bea tangata whatutua. Nā tātou te mauti no ai, o soifua lo tātou watua, whina ngalo malia o ia mo tātou uma. Mele te tawena siki le tātou whanetanga I ate. I whangainga fōu, whina ngale o so, whameo rea saba wali atu. E whina wa I ata mai le ala. I whasiti lo leo le li, o lea mena tau whina ua. Ia le ase se pisa. A whamai tu stala mareko, nana whinau po oia si. Whinau po oia si. Ia tosi lo e le li, ma ave le li I me iau te ta ua o handles. A iei ase si o tō e fia siri, a ese si o tō e fia mua mua. Ia vea o tō ma e muri muri. A leo le position la, leo le position a le loto. Tu sa lava pe te muli ala te whamaualunga, ia mai maulo position. E tauna ngā osi mō mua le loto le tangata. Ina ia li lifa I mea ia e whina ngalo ia I le tua. Le ola tau tua. Ia nā e whawhau mai ai se whatuhunganga mo ne mai yasu. A ma whai lava ona whawhai ngō fieina whinaunga uma e whea ngai mai tātou. Whaingo fie lava I le leima leanga. Lo pō ma le ea tātou le whina ngalo le tua, I whina ngalo le tua I mele lei. Le lifa lana whaatufunganga ina ia manuia. Ina ia fua mai tātou e beo la au te tō I te whatafo vai tafi. Le ngata e fua nei au te lavou ma tene muri. E fua foi pe a whaiso na ainga. Se ia o lava ina sapa le lao le soi fua le tangata. O lo fua mai pe fua e te tau. Ia. O le tātou raunga na. Tala muli muli. Nā mata I le aso na nafi le tātou so o ma le food forward. Maua mai ei fuala o aina fruits and vegetables. Maua mai ta wina le tau matā o so fuanga I nei vai tau. Le ngata fu I nā e tau matā fruits and vegetables I le tātou ai Long Beach. A le mea lau o whamtala I nai le tala nā, ona le fau le mele I a tātou. A whapea e le whatufunga ina o tātou o nganga. A whapea le li lifa la tātou whatou whala inga I meina whamai e le whaisala. A whapea nau lo tātou loto I mea whatau wha ama tātou nofo I na fō e tau e. Ona o manatu lea o mise tātou lea o onga le neiva yasu. A tātou sa iri lava tangata I te ia o whea o Faiai e ia le tautua. O whea o whatufunga I na ailo na loto. Le a sesu tātou e le fia mua. Le a sesu tātou e fia tūlanga e tūlanga le lei. Whamai ale ni I a whapea fia sili o tō. Ia vea o tō ma tangata mō. Tangata tautua. Whea tātou ngā ruenga. E mo mua lava o ne whatufunga ina o tātou roto. Tautua le tua malana whea au. Iso se awala e mawhaiai. Te le lo ia oe ana whatumula pepa I le se ngā tupe le special kwaya o whai. Atonu e fui se au ngā ruenga. E tawana ini se te ina tātou. Pero mel nā lelo tutuni e le whailaunga.
te ta ia ma tātou i loa. Ia. Tauna whao ngāo tātou positions. Serve isi. Ai se talia se tamaititi whapenei i lopi o talia e i oa. Tango tusi i le reference o le Forrest Gump. O nei ei le role o tamaiti laiti. Si le fia unga tātou. E tātou whanau. Tātou waifo i whanau e tātou whanau. E se ale ma ale o nai anganga ia. E o tia ngō fia lawa. Sensitive. E ele teimi e matua ai le tangata e peo Forrest Gump. Ia alai whapena ale winga. Innocent lava. A tātou wa aira i lata nāna tātou i loa ai lea o le mea le nāna fina ngalo i eile li. Fina ngalo le li ia oa nei tātou i loa ma mautinoa e peo nei loa ma mautinoa tangata mātutua. Ai e tātou whaalongo fau pea i le whaalongo i le whasinonga le nganga pa ia. E pei o Forrest Gump, o na whaalongo i mea o tutupu i lona o lapa. O na pei i ala ia e tama vale ma tama i titi lona whaatufunga i. Ia whaali i le tōme. Watergate, Ping Pong, Vietnam War, lo uma. So o le point mo muri pe fa pe tu si neo notes. I tātou toi va ai le tātou fa tutuanga i pe tometi. Lata mai foi lo tometi a pe topa, nera mai a sauninga. Ia ona fa muri mai leo o tele vose fa isa tātou tala. Suafo Yesu. Amen. Tātou fai ule nei sauninga i pese o saunia la fi pese. Pese o saunia la fi pese. Ah
ia fo ia whanau ia lato waonga. The youth will have a gathering after service, not just the young people, but the young at heart, let's say. Tatato fai uletau, let us pray. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out into the world and embody the truth in your scriptures. We ask that you give us the boldness, give us the gift of discernment, so we can discern your word and have it meaningful in our daily lives. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. O mātou o i le siwui o le nei tāpō inga i pēle māsini ai. Mātou langona fo i le angiangi mālia o lo wanganga pa ia i o mātou mauli. Mai ala ia o le toa, mātou te atua i le lorangi. Whangaina le nei te oata, mātou te loa ai le iai o la uofio le lorangi na e whaia. I le hawa noa mātou te mori mawai i lau tala lei. La mātou tu ua, lunga iai mātou malava le lofa tu no tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua te maa. Le mafutanga le motusia malawa nganga pa ia. E iai mātou le malau whanau le lalolangi a o. Nei e ui whapavau lawa.